Jean Gichuhi wa kihumo kia itura ria Mawingu thiini wa kaunti ya Nyandarua ona gutuika kumurora uthio wake waya kumuhingicithania na raia wa kuma umwe wa mabururi ma gitaru kia Asia ta China, Japan kana Korea. Ngurani ira yayumiririe gatagati gake na muru wa nyina riria makuraga ni yanjiririe kuguciriria andu aingi na gukorwo ati oikaine ta mwana wa cucu agituma kwao kugie ngumo nene. So family yetu ciaitwo anakeri ini ni munini ni kaya kana kanini fio. Brother yakwa niwe mukuru tago Anthony Boynosro Karanja. Tofauti yake na yakwa ri no aga ragi ye mwenye ni muiro na kile turahanana nakio no njwiri mwathi kuria wa cucu wa mucaina riu nginya umuthi ngwicira cucu hari hariri ngwicira nake ni akenaga angitumana moye kumenya gwake ri urie muci uria wari na mucaina ri ndungiura muci. Ritwa riake ria gubatithio riri Jean na ni ria kihumo gia bururi wa North Korea. Uthio uyu ri ni wa baba mami etago Susan Jacqueline Jango hari Mugikuyu no muthe niwe ari niwe wokire gucera afu ni ukiwe wendo aumite South Korea. I'm halfway there ndageria kwetha family ki maundu mau mothe tondu identity maugaga utaga kumenya identity yaku ri ndungimenya nowe gukorwo ngurani no undu angirahira amu ni acemanitie na mieke muturire-ini wake iria hihi atangiacemanirie nayo. Mwiritu uyu ri akiuga akira murata we kumbe aka ni kachinku fake hau ni ritwa riambiire to ndiendete ritwa riu ri kumana ni haria umirire ri ki biashara ni nyonaga opportunity ngiuga ingithi na flow ya ritwa riri ri no thondeke more like a trademark. Hey example ndathiite bengi ngicererwo biu makihinga murango ndi hau nja ngiikara ngiciria atiri no mwaka njikire mbeca ici account-ini muthenya umuthi no mwaka kethake na ki no thio wakwa ngita muthigari cio ngimura hey habari yako githweri ki broken kidogo afu kingira githungi I'm late I need to go to the airport if you can help me I'll be so happy. Riu andoro uri akauga akamucia inari karauga gathi airport akende gateithia agithi haria tela-ina kira ucio ngiatumete mundu ya hai acio guthi ki airport. Undu uyu ningi ni umureheire moritu mwanya mwanya na rimwe ona guthutukanio. Ni ngucira na ageni twi tauni gatagati muthigari ni ekundugamia anjurie passport what is your passport nginyito tondire na passport gitwaro Central Police ni ndaigira haha tauni kumura nguo mundu next stall next akero yogi umuthe no agwira anwa higa mwaka waku kaigira ndathi na makazi kanara atari kwaja iritu kwiga mundu auga ucio ni agwira mbeca cia China nyari cia SGR ni guthi handu angigwe mwiritu orio ni anake wagire guku Kenya ukiona uthie na China. Na to uguo tu amu ona kuingira gwa king'uki gia COVID-19 guku Kenya kuri Gichuhi wari murigo maita meri hari China makaga bara hari kibira he andu mendaga kumahura kumania na story yao ndaigirie he kagwe gokire ngiuria ati ingithi handu mandu ni maugie murimu no wa China. Mabururi ma Kenya na China makoretwo na ngwataniro njega ya kiwonjoria, Kenya ikionekana kuiganira na motungata ma ataramu a Gi-China makiria uthondeki-ini wa barabara. Muchina ari uru oro wa president ndaigirie matatu ndaigira uri atumia mariho eri ngaikara thutha wao umwe akiuria mwenzake atiri yani andu aya matingiconoka toyo ha thutha ri mekuruma president na kaigira matatu ha ena gikeno muno no ni undu wa muthutukania uria agereire Gichuhi ena ihoya kuri we tige ku judge andu na tribes turane ta Kenyans andu aya ri ndiweciria ni magacoka kwao anytime soon. SGR ni rako wala manyumba maya manene huko Nairobi marako ri nia ni China, so it's time andu me embrace andu aya kuona athomeire ugendi. Gichuhi akoretwo agitwara agendi matura matiganite bururi-ini maita maingi ni tuthia nake gucera kundu na kundu tufuatanite uguo tukihetuka andu uguo gatauni-ini na guku mathai-ini igwa mauga huyo amepata Mchina huyo watakula pesa yetu yote wamalize
for instance rimwe tukunyitwo nake twi Nairobi town thiini marenda passport marenda ID matiramenya ni mundu wa aina gani mwathi thafari andu maroria ai kai ona China mokaga na guku gucera maundu ta mau uguo mucaina uraria Gikuyu kuri aingi oikaine ta mucaina wa Nyandarua na uthio wake ni utumite akorwo akigia mieke na mathina maingi no gwi bata haria we uri utige guthitukania mundu uria ungi ni undu wa rangi kana uraihu wake ngiribotera Kameme TV kuma mutitu wa Micuki kaunti ya Nairobi njita Gitau wa Wanjiku.